o le tala lea, ia sina ma le tuna. This is the story of Sina and the eel. Iasa ua lava sa iai se tene e ingoa ia sina malana whangawhao o le tuna. Long ago, there lived a girl named Sina who had a pet eel. Sa tausia e sina le tuna I aso umalapa. Sina took care of her eel each and every day. Wo o ina matua, o na lofa I le tuna ia sina. Ai o musa sina. When the eel grew up, he fell in love with Sina, but Sina did not love him in return. Ona sola ai le sina, ai muli atu lava le tuna. So Sina decided to run away, but the eel followed her wherever she went. Ona o atu lea sina I se fono a matai. Ma whape atu. Whamal moli. Se whasi le ia o loo muli mai. But then Sina came across with councils of chiefs and asked them for help. Ona whasi lua lea o le tuna e luku. So the villagers ran out and slayed the eel. A o le'i matele tuna o na wha pea atu lea ia sina. Ai ai ni o alofa moa'u, totoina lou ulu, o le au tasi ai o e ma lou aina sei o'o I le wha'awawa. Before the eel died, he said to Sina, "If you have any love for me in your heart, bury my head in the sand, and I will care for you and your family for generations to come." Ona tanga loa lea o Sina I le ulu o le tuna ma toto I luma fale. So Sina took the eel's head and buried it in the sand. Ua mabai ni hai aso ona tuko mai ai lea. Le la au o le niu. A few days later, the first coconut tree grew. Se yo'o mai le so, e wa'ai lava le fulinga le tuna I le liu. Till this very day, the face of the eel can be seen on the coconut. Whawhetai I le alofa tunoa o le tuna ia sina ona o le tele o aonga o le niu I soifuanga o tangata Samoa o le ua whaingoina ai le niu o le la'au o le ola. Thanks to the eel's unconditional love for Sina, we now have the coconut tree and all of its many uses in our daily lives. This is why the coconut tree is referred to as the tree of life.